Abashuha mwaro gwa Kasenyo mugombora yare katwa mu district ya Kasese nabacura habwe nshuhambe bari kugira ngo eresereho entasi yabo yacendera munonga eco bari kugira ngo buri omwe nayenda ijumbiro mu kutege byenyanja ikirekere nshuhambe ne yongera operation y'abantu mbe yongera kandi umuntu wakwiza yafuna gapu barabo mpaka basikangana umana sika mugenzo naletono kiretera abantu bakora bo mpaka zo mwirigari twese. Kapiteni Julius Ankunda wari kujonanizwa no kurwanisa nshuhamba hanyanja ya Rick Edward George hamwe na Kazinga cyano nagira ngo mbarugwa abantu abari kutura hamyaro neguma neyongera buri izuba enamba y'abantu ahamyaro eriyo neyongera okusinga abantu abine ndisho tibine byo gukora mbwene n'abantu abari mpaka kuri kureba tibine ikindi cyo gukora kandi enamba ezi government yabahire nincho amazima garingu abantu nkabarubirizi ninga Kasese abantu binje bakunda ibinyanza so umuntu kakura ngo ibinyanza byo mizi takufaye ngo yachikwata boniza nayiruka yafuno buryo bukubasha kutaho munyanza n'ekikwato toche ninge kisike natahamu umuringo gona konka atakumanya rundi nakimanya unaza kusisa abashuha abantu bagira ngo n'abasorokare abatirweho ngo barwanise nshuhambe nabono bace iki Kapiteni Ankunda ari kugira ngo nukwe n'amazima government etongera abasirikare aba FPU abakorogo mu modern kiretero mu rumugwa yango ha akwatu noza kusanga baza kweta umusirikare kurga kasa inchi twarugwira kuza kwikaho usanga ubundi bari mu irigo fishing abamwe bayirukira kandi umusitaravingi tubasanga umupaka amazima abasirikare bari kurwanisa nshuhambi enamba turubaki aha wo kuba ntwetaga training yo kubanza kumenya kwibira kurishchuinga hamwe na no ku ubwegese watana na hankase yenyanja. Kapiteni Ankunda nayongera agira ngo abashuhaba bo mukorese ibintu bitashire nikirahuka okubahereza sente kandi bahendera besisire nyanja bamanya ngo okukozesa ebebe nibiraka kureta sente zaho naho nibabikunda aha kugira ngo nibanguhira cyo kureberaho nkakata kace nikakosa abantu babi tukakwetaga engine tukakwetaga amashita kandi gari y'amata mahanga nigetaga amashita na engine afereza abantu kwata ibinyanza ibishira bakubamba bigwera mu mazaro ubukura babutangira okwe babukokota batamubutimba butayitire babita haza itwe icyaje kutitereza kuzo mu mazaro g'ibinyanza usanga twaza kutega uruguru ninga hariho mizi icyaje kugamba usanga atakwata binyanza amatwigana mukaga ebishohwe 250 hamwe no butimba 250 ebitwire nibikoresebwa kubi nibyo byociwe gasha kwa Gilbert Muhanguzi.